Omunyambabazi Dr. Nicholas Mwebaze Mwebesa wa Dr. Nicholas Foundation nawayombekera irwariro eryo atakarukwase kanisa nk'omuringo gumwe gw'okusima Ruhanga wamutambire butandu mwaka gwa 2016. Dr. Nicholas Foundation izeke kutekemo sente naruna mutateka musente nareta abashaho nateka musente nareta mbazi emwe no kwashaba ntimwe cy'ukubendeza no kugira nti kandi rwari yakira mwije cheneze amagara ganyu tokabanje woina amagara mabi physically, spiritually and socially even omagara gawe watura kubi torukusemererwa tokwimisa mukama tinangire muri yenyo kuba pazi stories nanye twafikana yeba gingone Ruhanga kampachi so naba motivated and inspired by my experiences of the accident. Irwarire nirija kwigura enganzi y'ihanga Robin Nabanja akwatanise n'ishabareberezi abwe kanisa ya Uganda Stephen Mugaru Kazimba izo bari yanyencyakare akanisa ya Kasana. Nyongera nsima akachiko kirwaro Health Unit Management Committee abwo mwoga okukarohon kakora na mnonga okureba ngu irwarire yaba managed very well. Nahikaho irwaro nashanga wabashaho batwakira batandika kuturagurira abebi amagara kurwa mu marwaro ga gavumenti omuri burengero rw'izoba nibazagumizamo nibaragurira busha abantu okusizo bari yanyencyakare kandi nibahane bitanda hari aba barukubi gashaka Michael twakire.